Anak cene ane mare umur 13 tahun tafsire dadi korban pencabulan di kos kawasan Gang Biawak Pemogan. Kejadian ini lantas laporange teken orang tuane korban ane inisialne LR ke Polresta Denpasar duga Selasa 11 Januari. Uli keterangan polisi pelaku tafsire Madan Agung. Tugas 15 Desember sawetara jam setengah si peteng. Kejadian ini tawange pas korban mulih ke umahne di Jalan Let Dareta, Banjar yang Batu Kauh Dangin Puri Kelot dan Pasar Timur. Korban mulih sambil ngeling. Ia nyeritang kejadian entu. Ia ngaku suba ancame kosane teken pelaku di kos-kosane entu. Ane alamatne di Gang Biawak Pemogan. LR sing terima panaknya dadi korban pencabulan. Ia lantas laporange ke polisi. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi nyelasang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Denpasar sedang nyelidikin kejadian ini. Tim Bali Express ngelaporang.